udladla umzukulu weshona udladla Mam Queen injani Ngiyaphila njalo. Hayi. Phansi. Manje uyibheka nomthetho awukho nje hamba ucula nje bakithi ngithi ngiyaphuthuma khona lapha nami ngithi ngifike khona lapha eBoreni ungakaphuthumi ke ngifuna ukwazi ukuthi iphi imali yami yerent imali yerent hayi imali yerent iyahlangana khona iyahlangana ayikabi ngisathi nami ngilungise kunala ihlangana nini since 3 months lokuthi iyahlangana ihlangana nini hayi angithi uyamazi ubhuti wami lo ongalayitha lo angifuni istory dali lokungitshela istory manje ngikhathele istory ngifuna ukukhuluma sense inkinga kwaqhamuka itrailer so kwakunempahla ezithi nami khona apha nganginecard ungena petrol ngithi nginecard ngathi nami nginokuyaba lo ngena lapho angendawo mina ngifuna imali yami rent wathi ungitshela uzofuna indawo la ungitshela nganokuthi unama trailer kwenzakala ngifuna imali yami rent ungazodlala ngami la ya ngiyazi mama bengithi awungeke usanginika nje uku2 months nyana nginami i2 months kube i5 months ngizama ukulungisa phela 2 months kube i5 months hayi phela singabantu siyakhulumisana mama yabona siyakhulumisana hayi ngazodakela mina ngifuna imali yami rent namhlanje nje ukuphuma uye eBholeni lapho ngifuna ukuye nemali yami rent ngoba ungabeyanga ngizophila lomnyango ngakuthatha ngakufaka phakathi la abanye bahlala ngani emarumini ngaphakathi ngakufaka phakathi uzokhiya ngizokhiya awu bengicela okay ngiyabuya awuthi ngilungise uyabuya ngisizama ukuthi ngilungise okuncane phakathi o imali awuthi ngilungise ngiyahamba manje uyahamba ngihamba ucabanga ukuthi wena alright lapho wena ngone voice ezwakalayo manje wena ngone voice ezwakalayo ngithi ngiyazwakala kukwami la wena ngofuna ukuthi mina ngibe ngilalela kukwami la ngibhala alright okay ngicela ukubuza mina ngibhadala ngubani ngoba indlu le angilali la ebusuku ulala usiwa ngihle ngizwe ukuthi lezi isidudla lezi siwela ngoba simfunani yini womfuna yona ulala usiwa ngilali mina ngithi ngiyenza ukuthi ngiyajumeka uyawa phezulu uyajitika umbuya America umbuya ma so vela badla lapho badla so usho ukuthi ngiyathakatha konloko wena ucabangayo konloko yazi uzofela nje ngalento lesho umamela umafuna ukuthi ngubonise ukuthi manje thalo yenza ungangikhombi ngomunwe ngoba kukwami la mana ngibonise ukuthi mina ngibuya ngapha ngithi ngifuna ukuthi ngibonise ukuthi mina ngiyachapha ibhoda mina ngiyele komrikiti le ngiyakurikita khona lapha nje ku Chinese stove khona lapha ngicabanga ukuthi njapho special wena ngiyahamba mina ngicabanga ukuthi special weshona